Jugoslavija, za koju se mislilo da će s najmanje potresa zakoračiti u demokraciju, počela se sredinom 1991. godine raspadati u metastazama agresije iznutra. Dojučerašnja zajednička armija izvela je napad na Sloveniju, pa na Hrvatsku, potom na Bosnu i Hercegovinu. S mjerom povlačenja takozvane JNA, koja je tada već bila podređena srpskom razlogu, rasle su razmjere njenih zločina. Mnogi razlozi historije, razuma i budućnosti govorili su u prilog održanju ove zemlje. Po Titovoj smrti, međutim, provalili su zapretani nacionalizmi. Onaj najveći bio je ujedno i najarogantniji. Bio je i najmoćniji, jer je zaposjeo sve organe države. Komunistički funkcioneri koji su prethodno pravili karijere na zatiranju svega što je bilo nacionalno samobitno, u novom poretku vlasti kameleonski su promijenili ideologiju i postali strastveni zagovornici nebeske misije vlastitog etnosa. Zločin ubijanja Jugoslavije ovdje je dodirnuo dno. Država je umorena svrha. 6 vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene. Ali bez obzira kakve da su, one bitke se ne mogu dobiti bez odlučnosti, hrabrosti i požrtvovanosti. Bez tih dobrih osobina koje su onda davno bile prisutne na polju Kosovu. Prijetnja je sustavno sprovođena u djelo. Političko, intelektualno i duhovno vođstvo Srbije sve je bezočnije u društveni život Jugoslavije uvodilo metode institucionalnog nasilja. Interesi ostalih naroda o većini prilika bili su brutalno ignorirani. Takvi postupci su višenacionalnu zajednicu neumitno gurali u krvoproliće. Naročito jaka slutnja nesreće koja se spremala bila je u Bosni i Hercegovini, u kojoj stoljećima koegzistiraju različiti narodi i različite vjere. U evropskom ambijentu jednonacionalnih i jednokonfesionalnih država, Bosna je kroz cijelu povijest bila dragulj raznolikosti i plodnog pluralizma. Te odlike Bosne jedni nisu mogli pojmiti, a drugi su ih nastojali ubiti. Većina Bosanaca i Hercegovaca željela je održati vjekovima građeno zajedništvo, znajući da bi iskorjenjivanje ljudi sa njihovih ognjišta proizvelo neslućene tragedije. Rukovodstvo Bosne i Hercegovine je slijedilo težnje naroda. Zalagalo se za transformaciju Jugoslavije s naglaskom na demokraciju i konsenzus, na najviše standarde ljudskih prava i ekonomiju otvorenog tržišta. Plan Izetbegović-Gligorov bio je posljednji demokratski pokušaj da se očuva državna zajednica na osnovama ravnopravnosti republika i suvereniteta naroda koji bi je sačinjavali. Međutim, oni koji su zapovjedali vojskom odlučili su da državu preuređuju diktatom. Počelo je napadno istiskivanje Slovenije iz zajedničkih granica. Ona je naime etnički bila odveć svoja, pa se nije dala srbicirati. Ostatak zemlje trebalo je tenkovskim gusjenicama prekrojiti po šnitu vjekovima sanjane takozvane Velike Srbije, koja bi ostalim narodima bila tamnicom. Taj nacional-socijalistički projekat
pokazivao je nesnošljivost prema svemu drugačijem. Njegovi protagonisti su već samu ideju ravnopravnosti i suvereniteta drugih naroda u zajedničkoj državi doživljavali kao uvredu. Ovo nije dobro što vi radite. Ovo je put na koji vi hoćete da izvedete Bosnu i Hercegovinu, ista ona autostrada pakla i stradanja kojom su pošli Slovenija i Hrvatska. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Kako ćete vi spriječiti da svakoga ne ubija u Bosni i Hercegovini? Kako se može spriječiti rat u Hrvatskoj, pogotovo tamo u rubnim krajevima gdje su na dodiru Srbi i Hrvati? Vi ovdje hoćete da u Europi isposlujete nešto na šta nemate pravo. Dobro, ipak potrebno je da nastupim odmah i za izlaganje gospodina Karadžića. Naime, njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. I još nešto. Njegov način, njegove poruke možda objašnjavaju zašto i drugi neće da ostanu u toj Jugoslaviji. Takvu Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog naroda. Takvu Jugoslaviju su u očima jugoslovenskih naroda, Slovenaca, Hrvata, Makedonaca, Albanaca, Mađara, muslimana, jednostavno omrzli u očima Europe i svijeta. Takvi načini kako to Karadžić radi. Međutim, jer Karadžić je samo izraz jednog načina mišljenja, jednog pristupa, mi smo se sve nadali i nadamo se i dalje da će proraditi, da se naša nada, da će srpski narod doći do svoje demokratske tradicije, da će srpski narod otkriti one zalihe demokratske tradicije koje imaju i koje ga odlikuju, po kome je bio poznat u svijetu. Ovo što se radi danas, ovo ne služi na čast srpskog narodu, ni ovaj način istupanja, ove prijetnje koje se iskazuju. Muslimanski narod neće nestati. To ja poručujem gospodinu Karadžiću. Srpski poslanici su napustili Republičku skupštinu, ne mogavši naći ni jedan razumski razlog protiv dovođenja Bosne i Hercegovine u ravan ustavne jednakosti sa ostalim federalnim jedinicama u Jugoslaviji. Prijetvorno se zalažući za zajedničku državu, Karadžić i njegova SDS stranka faktički su kupovali vrijeme za nasilno pripajanje Bosne i Hercegovine takozvanoj